36, we read this morning the verse Chepedi Fela, verse 26 and 27. Meke khopela baba itshwereng ka maleme a mararo, leleme la Sepedi, leleme la Sekgowa, leleme la Tshivenda le Mparela, only verse 26 mamolefe ntukisetseng yona. Ezekiel chapter 36, we read verse 26 and 27. Me malemeng ka moka la Sekgowa la Sepedi a re baleng ditemana tšeo tše pedi, leme la Tshivenda le maleme ka moka a re nang le wona ka mo Xhosa, Zulu and Tsonga. Efe re na le wona re kgopela verse ye tee fela e leng verse 26. You may read. Ezekiel 36, verse 26 and 27. Yeah. Oh, yeah, Israel's new life. Verse 26, I will give you a new heart and a new mind. I will take away the stubborn heart of stone and give you an obedient heart. I will put my spirit in you, and I will see to it that you follow my laws and keep all the commands I have given you. Re leboga leleme la Sepedi le ka dia phenda bzala ka kubuledi still show nga se le ba tšeo na sepostola Ezekiel 36, 27, 26 and 27. Ezekiel 26, 27. Ke tla lefa dipelong tše ntšha le menagano e mentšha. Ke tla lemoga dipelong tša lena tše thata, ka lefa dipelong tše bolele. Ke tla le tsenya moya wa ka, mme ka dira gore le phethe melao ya ka le taelo tša ka ka potlego. Verse 26 in Tshivenda. Ezekiel chapter 36, verse 26 and 27. Iri, minda ya mluntsha, da jerisamu ya mushango muhanu, visa milu ya tombo mumilini wanu, da mine ya milu ya namu. Jerisamu ya wangango muhanu, da ita uri, nikumbe milayo yanga, na ulisandayo zanga, na zitebeti. Any other language? We are comfortable. Baratiwa rekopana sontageng ya lekgono mo e leng hore dikereke ka moka tseo di reng Jesu ke morena di kopane go tla go celebrate-a letšatši lena leo batho re amogelang moya wa Modimo. Re dumelelane le bareri ba fitileng bao ne ba re re dule Jerusalema go fihla re tlo newa mpho ya Modimo e lego moya o mokgethwa. Moapostola Paulo se Phuthego goba yena ngaka Luka e lego mokgotsi o mogolo wa Paulos ga ngwalela buka kapa ga ngwala buka ya ditiro tša baapostola o bolela mantsweana a re ga ba dutse Jerusalema gwa tla moya o mogolo. May the Spirit of God rested upon everyone ba e leng hore ne ba kgobokane hammogo. Now Luka o re ha batho bane ba fetša go humana moya o mokgethwa ba thoma go bolela ka maleme a fapaneng. Jwale ke rata nna le lena ha re ka retolla dipelo tsa rona kajeko
ra tadima testamenteng ya kgale ha moprofeta Hezekiel a profeta ditaba tsena tsa Jesu. Baratuwa le metswalle, re kopane ka hare ho Sontaha se e leng hore naha ya rena e leng Afrika Borwa e kwele bohloko. Re kopane Sontaheng ena e leng hore there is dominance of corruption. Re kopane Sontaheng ena ya moya o mokgethwa mo e leng hore there is injustice. Re kopane Sontaheng ena mo e leng hore re dutse ka hare ho malapa a thubehileng. Re kopane Sontaheng ena mo e leng hore we are living in a hopeless world. Re kopane jwale ka ma-Afrika Borwa re ntse re lla re tshwana le Israele ya kgale ye ileng ya re mabopong kapa by the rivers of Babylon re be re lla ha re hopotse Sione. Ka mokana ha rena ha re tadima naha ena ya rena ya Afrika Borwa. Ke moya o mokgethwa. Ka mokana ha rena ha re kopana ditabeng tsena tsa kereke, we also find our church hore e hloka the presence of the Holy Spirit. Mohlomongwe le rena ha re tadima maphelo a rena re a dumela hore re hloka taba ena ya moya o mokgethwa. Jwale Modimo o bolela le Ezekiel ore mamela South Africa, mamela Phutheho ya Polokwane Central, ke tla le fa pelo e ntjha le monahano o motjha. Ke tla beya moya wa ka hare ho lona. Baratuwa, taba ena ya ho tla ha moya o mokgethwa ha e bolele fela ka ho bolela ka maleme, e fela e bolela ha Modimo a fetola maemo a rena, e bolela ka ha Modimo a fetola ka hare ho rena. Now, in the interest of time, we need to understand why Ezekiel had to prophesy this to the Israelites. You will learn that when the Israelites, after batsene ka hare ho motse ona wa maswi le dinosi, they became a different nation. We see Israel becoming stubborn. We see Israel becoming spiritually corrupt. We see Israel worshipping idols. But we also see Israel oppressing the poor. We see Israel ignoring justice. We see Israel trusting in its politics more than it trusts in God. And Ezekiel or Israel mamela Modimo tla le fa pelo e ntjha le moya o motjha. Modimo yena ka boyena o tla dula ka hare ho lena. Re tla tlhalosa taba ena ya hore Ezekiel ke mang Sontageng ya ngwaga o tlang. E fela ha re tlhalose taba ena Modimo a e bolelang a re ke tla le fa pelo e ntjha. Now when you read, God is not saying, I will repair your heart. When you read, God is not saying, I will renew your heart. When you read, God is not saying, I will correct your heart. But God is saying, I will give you a new heart. Now, Israel, pelo ya yona, e tshwana le leswika. Now God is saying, because you are stubborn, because you do not want to believe in me, I'm going to give you a new heart. Now the prophecy of Ezekiel, in this figure of speech, mo Modimo a reng pelo ya lena e tshwana le lejwe. This should be a stone. Pelo ya lena e tshwana le lejwe.
Now lejwe ha o ka re o fosha motho ka lona motho wa daka ke pelo ya lena a le amohelehe bathong le batho ba re le tjhabang hobane pelo ya lena e tshwana le lejwe. Polokwane Central, pelo ya lena ha le tlo amohela moya o mokgethwa ke tla e tlosa because pelo ya lena e tshwana le lejwe. Now if you were to sit on top of this stone, it's uncomfortable. Right? Meaning pelo tsa lona di tshwana le lejwe. You are so uncomfortable around people. Now, uri nna ke tla le tlisetsa pelo ya nama, pelo ya flesh, pelo ya soft, mo e leng hore ha o e dulela o utlwa mofuto wa Modimo hobane pelo ya lona e tshwana le lejwe. I will bring the heart of flesh. When this is a sponge, when you put water, you absorb. I will give you the heart that when I pour the message, you can absorb. Kinche pelo yena ya lena ya lejwe e leng hore le ha ke tshela ditaba tsa ka di no tsholoha fela ke tla ntsha pelo tsena tsa rona tse thata. The presence of the Holy Spirit is going to remove pelo tsa rona tsa maswika ya kwala ke puthelo. And I'm going to replace it ka pelo with a flesh heart. Pelo e amohelehang bathong ba ka. Ratiwa le metswalle, pelo ya lejwe. I want you to understand this. Motho ya nang le pelo ya lejwe, you can't do anything ka yena. Even if you burn him, worse, that person will be hot. When the Spirit of God comes, it is going to bring a new heart. It will remove this heart and give you this heart. We know ourselves. Hallelujah. Amen. We know ourselves. We are uncomfortable around people. Mesebetsing hona le batho ba re tjhabang hobane re dutse ka dipelo tsa lejwe e fela Modimo o re I will come and remove it so that you are comfortable around people, so that people understand le wena o motho, you are approachable. Ke tla le binela sefela atamela moya o mokgethwa re be jwale ka difate tse khomileng pele ha metsi re absorbe ditaba tsena tsa Yesu. Baratiwa, even our country e hloka the spiritual renewal. Because re dutse le bo mme le bo ntate ba re etelletseng pele. You can't say anything to them. Dipelo tsa bona di tshwana le lejwe. They are full of greed. They are full of corruption. They are full of looking for themselves only. They continue to oppress the poor. Pelo tsa bona di tshwana le lejwe. Empa Modimo o re ke tla ba tlisetsa pelo e ntjha. Kereke ya re hoba di kereke tsa re pelo tsa tsona di tshwana le lejwe. Unapproachable. They are not soft. They are very hard. Even their leaders, when they speak, there is nothing soft that comes out of their mouth. Ke dilo tse thata. Dipelo tsa rena di tshwana le lejwe. Ke tla nna Modimo ka le amoha tsona ka le fa pelo ye boleta. And my spirit will be in you. Baratiwa, there's a popular song that we sing. The Holy Spirit must come down and Africa will be saved. This song, Baratiwa, it is a hunger for Africa
hore moya o mokgetho o theohe hore re tle re tsebe ho ntsha dipelo tsena tsa lejwe. And the system can only be corrected by an individual. Ratuwa le metswalle, taba ena ya pelo tsa rona tse di hlokang ho fetoha, ha re bone fela ka hare ho batho ba re phelang le bona. Ha o sa tshepe hopola Moshe hore o ile a tsamaya, Moshe a ya bolaya batho, e fela Modimo a re Moshe pelo ya hao e jwale ka lejwe, e fela ke tla o fetola ka roma wena Egepeta ho ya ho lokolla setjhaba sa ka hare ho naha ya Kgoši Farao. God changed Moses from being a murderer to being a liberator. Le wena e ka re Modimo a ka re wena ke ho bone ke kgale ho busha batho bohloko, e fela ke ya ho roma bakeng sa moya wa ka o motjha ho ya ho lokolla setjhaba. O bile sepela taba ya ka mo lefatsheng ke ho rata Jesu le ho tsebisa wa Yesu. Pelo tsa lena di tshwana le majwe. Baratiwa, ha o sa tshepe o tsisa pitiro ya reng ha o utlwa mofutho wa mollo, ya ba o latola Jesu hararo, ya ba Modimo o re Petro ke tla remova pelo yena ya lejwe ka o fa pelo ya nama. Utlwa Petrose ha seno fumana moya o mokgethwa, ha batho ba re batho ba ne ba tailwe, ya ba Petrose o rera evangeli ya morena wa rena Jesu Kriste. Ha o sa tshepe botsisa Saulo o e leng hore o ile a tlhokofatsa bakreste le dikereke tsa Modimo, a di thuba left, right and center, mme ha moya o mokgethwa o mo fitlhela. Re kopana le a Damascus moment mo Paulos a turned from being Saul and Paul, and today o asha evangeli ho ditjhaba ka moka, o re ho bona ke kgona tsohle ka Kriste ya nne ya matla. Ke a tseba pelo ya ka ne le lejwe, e fela ka kopana le Modimo, jwale pelo ya ka, it's a heart that is soft. Ka lebaka leo re fumanang Paulos a thomang diphuthego, ba thomang diphuthego tša Modimo. Baratuwa le metswalle, I can give all the examples. Zacchaeus was a corrupt tax collector, but after meeting Christ, he became generous, and he even said, those that I have wronged, I will repay them 4 times. May your heart be a heart of flesh. O remove pelo ena ya rena ya lejwe. Hore baratuwa le metswalle re tle re tsebe ho opela ka nnete, ha re opela our national anthem, Nkosi sikelela i-Afrika, morena boloka setjhaba sa hao, setjhaba seo e leng hore se fetohile, setjhaba seo e leng hore baetelledipele ba sona ke majwe, ba fetole o ba fe dipelo tse bonolo. May the Holy Spirit come down to Africa. May the Holy Spirit come down to South Africa, a country of uncertainties. We do not know if we will survive tomorrow. Petrol prices are going up every day. We do not know if we'll be in another state or country now. We do not know if it will be us in a year's time. To look for better opportunities, or worse, to buy bread. And this morning we rise and say, may Africa receive the Spirit of God. Take this stone. How can you force a But if you take this class, nothing will happen.
Dipelo tsa rena ha re atumela ho batho di a ba thuba. Let us remove the heart of a stone. Re tsentshe pelo ena. Le ha o ka nthula ka phoso, ke gore ke thutse ke motho, ke ska kwa bohloko. But let us continue praying for Africa, Borwa le Africa as a continent to receive the Holy Spirit. It is not only for us to receive, but the entire nation. Or else, brothers and sisters, if we do not receive the presence of the